Budete navremeno informirani so Meteo Veles. Başka snaga izbi, lopotaja, borba teška, sloboda i blesna. Vojiljada devet stoji, godina se sozdade Republika Oslavno Kruševo, Makedonska Republika, prva na Balkanu. Predsedatelj prvi beše, to i Nikola Kader, sto makedonski vojvodi, site i vindenci, da me gruje i tuguri, i ja ne sam danski. Za sloboda zaginaja, slavnite vojvodi, na Makedonci te oni zavek ostavija, da se bora za sloboda, za Meteo Veles.